Da li ste znali da postoji alternativni univerzum gdje se Zeleni Ranger nije pridružio originalnom timu Rangera, već postao glavni negativac? Ovo je recenzija za jednu od najboljih figura iz ovog univerzuma. Ostanite do kraja gdje ću vam otkriti još puno detalja vezanih za ovaj neponovljiv lik i figuru koja ga opisuje u fizičkoj formi, a koji kolekcionari žele da imaju. Kao što znamo, Lightning kolekcija bila je aktivna od 2019. do 2023. godine. Deo ove kolekcije upravo je i figura Lord Dracona, zle verzija Tommy Olivera iz MMPR univerzuma. Figura je izašla kao deo Wave 3 kolekcije novembra 2019. godine i odmah je osvojila pažnju fanova. Postojao je i pre-order i sudeći na veliku popularnost ovog lika, više puta je restokovan. U istom Wave-u izašao je i MMPR Crveni Ranger, kojeg ćemo predstaviti neki sljedeći put. Ono što je ova figura donela jeste mogućnost da fanovi širom svijeta dođu do kolekcionarskog dela koji će im svakako ulepšati police. Kvalitet izrade je odličan, a detalji koji se nalaze na figuri autentični su i u potpunosti dočaravaju lik Lord Dracona iz Boom Studio stripa. Artikulacija je jako dobra, pa se figura može postaviti i u više različitih poza, bez brige da će da stoji čvrsto u mestu. Figura je izuzetno stabilna i uz nju dolazi i Lightning deo za Dragon Dagger koji dodaje šarm samoj figuri. Što se tiče glave, dobija se alternativna civilna glava koja zaista izgleda impresivno i izgleda baš kao GDF, što je fantastično, morate priznati. Baš kao i ostali rangeri iz ove kolekcije, i ova deli isto telo, s tim što je dodat štit sa odličnim detaljima i on ne smeta pri samoj artikulaciji. Kvalitet fabričke kontrole je očigledno bio jako dobar jer je posao farbanja detalja odličan i ne postoje bitne greške, tako da tu ide posebna pohvala za Hasbro. Za one koji nisu upućeni u backstory Lord Dracona, u pitanju je zli counterpart Tommy Olivera. Bio je glavni antagonista tokom događaja Shattered Greed u strip seriji Boom Studio. Priča Lord Dracona počinje nakon što je Tommy oslobođen ritine čini, ali umjesto da se pridruži timu Rangera, kao u originalnoj verziji, on odlučuje da ode lutajući i na kraju se udružuje sa Ritom i nakon pokoravanja Rangera on ubija Ritu kako bi mogao sam da vlada apokaliptičnim svetom. Ova alternativna realnost šire opisana u Boom Studio stripu, tako da ako imate vremena svakako predlažem da pogledate isti jer je kvalitetan i oskače od statične priče koje se uglavnom vezuje za ovu franšizu. Strip je izuzetno mračan i ozbiljan i zbog toga je postao jedan od omiljenih među fanovima, kao što je i ova figura koja do maksimuma dočarava lik i delo pomenutog lika. To bi bilo to za ovaj video, vidimo se u sljedećem. Ako imate neka pitanja vezana za ovu figuru ili jednostavno želite da saznate više, pišite i naravno podržite kanal tako što ćete pritisnuti subscribe. Vidimo se!